stop stop security ปิดประตู stop Ajang Miss Universe 2025 diwarnai insiden panas setelah sejumlah kontestan memilih walk out dari acara resmi usai Miss Meksiko Fatima Bosch dimarahi secara terbuka oleh salah satu pejabat penyelenggara asal Thailand. Peristiwa itu terjadi dalam acara pra-ajang Miss Universe 2025 pada Selasa 4 November 2025. Dilansir BBC, Direktur Miss Universe Thailand Nawat Iksarak Risil menegur Bosch di depan puluhan peserta karena dianggap tidak mengunggah konten promosi di media sosial. Saat Bosch mencoba memberikan penjelasan, Nawat justru memotong pembicaraannya. I still talking, listen. I still keep talking to everybody. Why you stand up to talk to me? Ia bahkan memanggil petugas keamanan dan mengancam mendiskualifikasi siapapun yang membela Bosch. Situasi pun memanas hingga Bosch memutuskan meninggalkan ruangan, disusul sejumlah kontestan lain yang ikut keluar sebagai bentuk solidaritas. Dalam video yang disiarkan langsung dan kini viral di media sosial, Nawat terlihat menaikkan nada suaranya di depan peserta. Namun mayoritas peserta justru berdiri dan meninggalkan ruangan. Usai kejadian, Bosch menuturkan kepada media bahwa pejabat asal Thailand tersebut telah bersikap tidak sopan dan sempat menyebut dirinya bodoh. Namun Nawat membantah tudingan tersebut. Ia mengklaim ucapannya disalahartikan dan menegaskan tidak bermaksud menghina Bosch secara pribadi. If anyone not comfortable, if anyone affected, I do apologize for everyone. But I did apologize to the rest of the girls in the room, around 75 girls in the room already. I always try to take care of everyone to keep a higher standard, 5-star service. I prepare everything for everybody, every country. That I wish to make a history of Miss Universe 24 with the organization. This is my dream. But I know sometimes many conditions happen. Ito na si Mexico. I want to say something to all of you. Yes, Mary. You know that as a country, you have all my respect. I truly love Thailand. I respect all of you. I think that you are amazing people. But what just your director did is not respectful. He called me dumb because he had problems with the organization. And I think that's not fair because I'm here and I do everything okay. I don't mess with anyone. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.